Ku boleh pai ba abat parlok barok ke baju kersian ngam barabol hamala kasing hamala kapor kane ke video ka balak sapriang setiap bah ke sosial media ba uai kuna uduai usir hema kitin ublay une kuna ulong kumurang ba uduai kitin ublay na benta kapara chung u kane ke jing dua jong ne habret ka no kasing pata wala ude ubadang kana ubadang kelung ru kadesha kejing duai ke badan bor kejing duai ke besir ham pat kejing duai ke badan bor adu kata-kata ngimla ban mundur ba dang kana ula don kata kabor jing duai na ke benta kane ke para ke jung u duai na benta kane ke para jung u ban penkoi bin khia lane ban kala ke bumut lane ban lak kinu jing e na ke benta ke para jung u ula long kum orang ba duai ya kane ke jing duai kane ke dai ru kan sayangi ba ladang don ke jingnet yu boleh dangi dai khuna riat lane tuman lane orang baru boleh ukur kueni boleh wiara peni abang duai na tu kamisiam abang duai na tu kamisiam angi dai khuna riat lane kulung ru boleh pudiang ba tu singap ya kata ke jing duai cuma Kublai subun kublai sejar nu etik nang kersian cuma ada don kepada rumah sembah like share dan subscribe. Why would you do that? How could you do that?